Oke, lupa subscriber dum saya dulu ya, Genufamily. Tampon lo. Oke, Don Marley itu hemci dan bom jalo yo, and aku adventure li lo, kamu enjoy ciwong mat aku claim tu lo yo, lasi, and habumon ha coro lo, rasa footage na inun pot lasi, pura full adventure lo ko Don Marley itu, ok suke cetan masih yang nelo. Pini tulok ke adventure log lo. So Genufamily never give up in your life. Woo! Chongai. Pini ke Himalayan teh hardong log. Ya ko? Enjoy talo, lasan adventure ke. So Don Marley itu. Bawa atas kapal lunang tu ke. Deh. So nili ningching sampingan lo la dilai subscriber tum doan pansita me nili choro lo lana support pot la pen tong dun pot apor na chipi dun pot nili ningching sampingan lo la pen un anang support ikha Don Marley tum la pen Genufamily un an tang tang na di kalima kalang la si next target ke 50k subscriber lo la lo yo Don Marley tum tonte de honte never give up Karbi ANGLONG and I love Karbi ANGLONG.
on Genu vlogs. Hả? Đi lại langsung. Nong we mau tag long pun nong we aja. Kalang mah. Jo nak record bom lo. Kalang mah. Weather tu ke lain kah? Wah, kelang me. So don mali tu pini vlogs bang kelan lalu yo lasi next arni de cetong thuna. So napule yo lasi unan share ikna so video ta unan pache thangoi dilai alang sunpu lalu yo lasi hola first episode bang langlong leang bete dak ai button mai lasi hodak berda bingnon lalu yo lasi pini vlogs bang e pajut pola dak masi. So next arni cetong thuna Karbi ANGLONG and I love Karbi ANGLONG. So never give up in your life. De hon de don mali tu.